Wethi wana muthenya wa kwaila withiwe na chumwa kiseo kana wiki wa kwaila kumela twatianie wa gatatu muvitu na indi ni twaciokethia ingi nthini wa kilungu cha kathama ka wendo kila kikukia kwisila mitamboni ya Mutongoi TV kila wakaratu wita wa ladies night yani ula muthenya ndi sine asunguma waambeisye kana nao mawaambeisye wa kana akama alita kumali dizita wa ladies night niki maybe reverend no kweso toelesia munombe yange lakini nenda kudhocha officially ndini wa kilungu cha kathama ka wendo munyani wa mundi kukia kila wakatatu kwambia saa inyanginya saa 6 utuku kati na ni wakana wa matuku mengole na eli mwaini wakana mwaka wa ngilile na miongweli na dhandatu. Asante muno kwa alatu idhito tuikwatiania alamu idhito mwikule mokulio angi mwidhito ende mwyasia kilungu nikiende kwa kamisi patu kakondwa kutungia ni ya mitwano kutungia misi yaitu nondo mavinda maingi wethia andu naani matwanite lakini mutwano ona ndwivo yani ndwitwa mutwano ndwitwa mutwano echo twambiye tunambiye kathama ka wendo yani kululumilia mutwano kululumilia wendo ndini wa ele alama twanite nenda kudhocha officially ndini wa kilungu muthnyani wa mundi nyenete wa Antikaro ni saainya na hivyo tuambililia na ninake Reverend Nicodemus Masaka omundi tuithia tuikwatiania nake na ningotebe kila tuithia tuinenea ini nenda kwamba mudhocha twambia ciana mboya na ndito ya Ngai tondu ba tuyakamisi na mutwano wambiwe ni Ngai mwene nina udhocha we nikana tukwatiane nako nina udhocha nikana tukwatiane nako ndini wa kilungu kumayu nginya muthia wacho karibu sana Reverend ne mubea and karo watindata natinda nesa nitwongea Ngai mubea amen natindo omundane wake ngithia malondu make ngishughulikia maundu mando na ikanisa langa yunengete kuthane musiaize na musobe wayo amen ngaliko cia mansa Masako ndio tungia Ngai mubea muthana wakuwe musio we musio kabisa tungia Ngai mubea asanda yes musiaize na mwethukiisha mwendwa wa Mutongoi TV ena ukethia isietwa ne ya Kristo Yesu ne watabwa isietwa yakwa nengo itungelela nene yegwe yamoyo isiuta niyo na Ngai mundu kitambulisho kana niyo na Ngai mundu kibandi nitawa Nicodemus Mutunga wa Masaka masa mwisuko akaminda la wake ya kila waita mwana muugani na nindunge yanga imobea nende uga nikana tukaboya imwe ni mutabani wa ndeto sianga ikanisa ni wa AIC na Saleti DCC ya Mansa wala ni chiamani wayo na niendo soma kilungu ki ebukune ya Kolindo wambe musu kilungu cha mwanza musu wambe kubika wa katano nundu Antikaro maundu alona ngoli tindi manene muno meoneka kilungu ne chuchu na mwethukisia mwendo na musiaisia wa Mutongoi TV kekane batonya ka kilungu kike mbwa ke chandwele mundu ume na muka wake kana mundu muka na mume wake ukembo siaise we na mwana penda to siendoni na uma ukaminda wanga wambe awathi wa mbokondo tolawa kwa zia taku yamene ukazede yupe siendo tangothia siendo utatamuka be siana na ko lakini ni chongwa sia ukethwa we bandu ne bau na usiaise we na mwana kana we na mwetu aku kana we na muthonu penda to siendo ni umo wenyu na thia gakome na ni mea siana to isali siana to pedwe ba ili ukene kilungu cha ndo imana muno ando ala me maisha ne mamotwano nibonenda ni somende to isu na inde to iboya Kolindo wambe kilungu cha mwanza muswa wambe kubika wa katano ubo wa kutwana na kulea kutwana na kuleana ende unitu sisi maundu alamu na nandikiye ne usio mundu ndakakiita mundu muka ende nundu wa mola ala kila mundu nethiwa na kibeti chake mwene na kila mundu muka nake nethiwe na mume wake mwene mundu mume na munenga muka wake ula umaile na tau mundu muka nake na munenga mume wake ula umaile mundu muka ndena hukumu yulu wa mwe wake mwene ende ni mume
na no tau mume nake ndena ukumuyulu wa mwe wake mwene ende ne muka muswa wa katano muika batane ene kwa ene ate oyila mwigwanite kwekau ebinda ne kana mutonya kwenengana ene kuboya na itina kwethwa bamwingi satani ndakamutate kondo wakulea kweyomesha akaite boye musyaisya mwendwa twikutungia mubeyanga yula weyulu muno ulana asoma ndeto syaku ila syandikiwe ni muthokomi waku Paulo kusela kubebewa ni beba mutheu waku ni kutungia mubeyane kwithia ndeto ino na asoma nila sikwithwa tuinena nisya yulu wa mikalanilie itu ya mitwano amuno andu ala me mutwano ni ukatutethie ukatutumie kundu wa utayo wa isieto yaku tikainene tondu we mwene wenda tukabikie kwinena nekani kabikie education na asiaisya makilungu cha Mutongo FM taiwa na kava munongai pemba bityo tuweke tutonyethie nundu tuina umanyi akaula uma kola woe esietwa ni ya Kristo Yesu ni twavoya. Amen. 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 Asante Reverend na karibu ingi chuma kimatiki nini ni watu suvia na tukomanyengi ni wa kilungu chaka na makawendo otauwe musiaisia wa Mutongo TV ngainu kusuvi ye wiki muima naitwa akoma na ingine kana tunena ni maundu mabata kukonia mitwana kukonia misi yaitu nekana itungike na muthenyani wo mundi twinene ayulu wa mathina makitandani jo wewe Reverend kia disclaimer asia ukethe usiaisia na mwana u kana mweti waku kana muthonu kana mundu mukeana in short ki ni cha andweli alama matwanite andweli mebikania ai wilayimwe muthenyani wo mundi twenda umanene nundu bauwe ni valikile mathina twimeta mathina makitandani kana mawi in short baumulika mweli batalika siana unless nikana gasia woyu abatonda okomela bau lakini siana ile ingi sinenga warumu yasyo kana ikage wakasomba kando ende mulika bumweli Biblia tulilikania kana ila atamu na hawa mombiwe kana lama makie nae haya theina mayakiana kilungu chake le cha mwambelelo mwambelelo kilungu chake le muswa wa mengolele itano ane muswa ni na ndio na gutoka bikie kusoma maandiko manga imesha na me mai athei mundu mume na muka na maya sonoka yes asante me mai athei mundu mume na mundu muka na maya sonoka kwa kithio mokingi maya igwani anthoni umwe kithumba na kiolonge kithumba egede suti la wasigwa nayo na kionge egede suti la wasigwa nayo lakini wasethia paikwe igwani anthoni nundu kindu kichai keseo akwa ukasoma mwambile kilungu chambe musoma kwa nne mwe sethia na yoba ngai ona na sisi achai keseo bio na kicha neni welanga iwombie mundu ume na mundu muka babina lange oka kilasia omba kindu la wase ne kwethiwe na kokethiwa cheni na kibindu kokethiwa ndata na sua omba miti omba ki omba nyamu Biblia ya asia na yasia ne keseo lakini langa iwombie mundu na mubwana wake na mombe ya mundu muka muswani wa meongolea mwanzo wa kilungu chambe muswa amengorona mwana aitiali na yoba ngai asisia na sisia chai keseo na punde po idea ya anazwe mundu usuno mundu na punde po idea ya mundu na mundu mukakuthengeania nitaboya ambelelie kiswani one changai ila uoni ene ne womba mundu ume na amombanisia na siendo syake na mubwana wake na mwekalo wake na omba mundu muka na muvangia ene mumbele wake mundu mukatio mwana kenesa winondo ene busi enesa mundu ndawo bakana ka school nigenda mpaka skulu aombie mundu mwema kutambie tuambie nakana kanisa tuambie na mundu mwema dai aombie mundu mwema nundu tikwa na bandu wetelile na kesa kuyana etela na kesa amunengie keka imana mpaka nundu mpaka asia na yuye ne binde ya mabinde makwa na nyama ya
nyama siakwa aketa wa mundu muka aketa wa kana ka school amen aise aketa wa mundu muka hallelujah kunga yini wombie kindu kisio na undu wa muthengeane wa mundu umena mundu muka ulati tono wita kwa githimo cha kisungu sex ni kindu cha odini wene ngai ni kindu cha mbililo ne ngai we mwene na ni kila wonie na Biblia kakusia kasia na sisi achai kisio pio amen na kisio pio na kisio isi nende to ilisi gabadokanyo kisio ni kisio lakini wazee wa kisio pio zaidi ya kisio kimbe anga wa kisio uke logeja kisio na mundu wogie asioka anengane mwamulo wa masiae maususiende sia masiae maususiende na maimekelia bina omeza osia na manyo kwa uchumi chote zaidi ati inene na nichongwa sia kike uko na kikokwasa kana kikwasa mwana mwana akakomeka na ukakomela hiyo siana to tafadhali basi naitwa tuambelelia naindi amnyani wa muthina kwa tuinene ya irua mathina makitandani itina wa andweli matwana manenda na muno yani ugeza ile ya mundu no kunyolonge ngwa sia kukoma yani ndaka komena ngwa lakini babi kabandu mathina mambi yolika ati kwasia mathina makitandani tuimaanisha ata reverend elete kwaza mathina makitandani teya ne kindu ne topic yebwata broad muno kana bwata ndanda muno namba muno yetu menenge binda mathina makitandani ni membwa maingi mathina makitandani ndo nembwa tuinene ubo wa kila kikitika ukesa kwithia ula mubango wa ngai ne kana kabike ya kumomba mume na muka tito na abike ya kwithwa wibo ngai la wa mombie mume na muka na mata muke ameasi aimuso siende na muime kilia bina ne wombie undu osu wa kuthengeania kwa mundu na mundu muka ni kana wesethia ni methe wana companionship mundu akwate mundu wa umutethesia mundu akwate mundu wa wa kuthumwasia kiswanio chake na kiliko chake na ngoa yake kuthwa yina mugo mundu akwate mundu wa kusiana yake you know mundu mukaje thena wakwata mundu wa kusiana yake mume ose thena wakwata mundu muka wa kusiana yake mundu akwate mundu wa kumumasia mino maswanio na kwa kumutandithia nundu wombe akwa undu ngai asisi na asene museobio asi mundu akwata mundu wa kumutanithia amutanithia sexually amutanithia ukazethia mwe wake nukuigwa abika kwake nukuigwa yani ona kalibu ambione na idiomo nundu wakomana na kindu kisio ni wakomana na kindu kimwe yokela ngai wa munengie ni wakomana na kindu cha kumumya minono wakomana na undu wa utuma mwe wake withwa wina kutambuka na kuigwa walela nesa no kabikia kwithwa wina kuthumwa undu wonga ya wombie ne kana kezethia mundu no abikia kwesomethia ciana embwa mundu mukana wa mesia ciana mundu mena ma mesia ciana ena mundu muka wake undu no wombie ne ngai ne kana wesethia mundu mena mundu mukana mathengeania na kwanza nitabikia abandu kezethia ne akili ile cia thengeania ngo ile cia thengeania moswanio mandweli mathengeania mekala kama tuika kiendo kemwe na angi megala ukesa ona mundu umeaseke kibeti chao ukagwa mbona mubwanene ndiama na chuni chao kike kandu matonyele bulane yemwe for a long period of time andu mabika abandu kezethia namba nene ya andu ala matwanite bandu ba miaka miongole na kwambatia mabika abandu kezethia tamatuthania ukazethia mundu to ina mwitwinya na kimwe aitha no kwibukania ngwa kila kingi no kuisa liwo umwe kila kingi akwa andu apa sindu mingi mameani sini koma andu ani mabulana cia thakame maundu ni make mathokani na kondu undu wa kicha kutinda imwe kuswania bamwe kwibweka ngwa imwe kuisa liwo umwe andu
pembo abe kitumi keseo cha uthengia ni okesa kwithia ono masiaiti mabwata masiane iwe there is a lot in common andu matwana membo amatweka kendo kama pastor wa kwa indwa aniria ambiye sabuni ya ngai 1 + 1 is 1 and Biblia ya asia na tia lingi ebugo ne amathago lunguche 19 ya 8 na tia lingi ende ne mweyumwe na ni pembo abe kindu cha kumachembo ane we sawo bikia abandu kezethia ati kwasia tia lingi ne mweyumwe icha bikia abandu chalikelelwa wesa kwithia ne mambe yo menana ne mambe yakwigwa ne awo kila kindu kina mutani thacia mundu ume balabe muka wake itawaika kuchona kila kindu kina tani thacia muka wake balabe muka balabe mume wake ni waika kuchona kimbwane kindu chathuka muno na chanyungana na nocho labda twaile kutha twikisia muthathane wa umundi koko undu ni wa kuthengeania kwa mundu ume na muka na undu ni wa bayo komoni undu wa baya kitandani yiko kana ikiko chucha mundu ume na mundu muka ni kindu cha mathengeani cia ngo ni kindu cha mathengeani cia maswanio ni kindu cha utuma meyo yithwa na mugo meyo yithwa na kuthumwa meyo yithwa na ila tension yethi wana mundu kezethia ni thelile lakini ni boka kindu kitono tuma meyo yithwa na kuthumwa na mugo mwingi na kwianwa kwa kuwe reverend wetu yati kitendo kicha kwika mapenzi kwa alama twanite ni kindu cha bata dayoni na kindu cha bata ni kindu cha bata muno na kwanza ni kindu cha bata kiasi cha ona somi masia kana mundu mapake sobikia abandu kethe ondu utita wibo no wambe yokwa ako undu kabikia kwa no wambe yokwa yani no kuangaraka no kuangaraka peo omi peo myombele mwe ya mundu keza kwithe ya pesi ndu imwe ituma kana si ianagwa ni undu o iloko ikikabala pe mundu mena mundu muka okeza kwithe ya ono keso sisia pe kautende una kauthithini kaumila mundu mukane ula undu ni uko kama nagu au kalipo kela hivi atena mathina na nibona mabinange kweni ka renchi ya wokesa kwithia onandu maikwa undu ne maile kwekala makiute mbele ani maile kwekala makililikani onela mwiwende na ulea ukesa kwithia penzi asia kwililikania nekano kesa kwithia ila sindu ila omonchime ya mwene wa mundu na ituma oku twangwa basanga ne watwangwa basanga kube yeji ibika kana miaka ibika okethia ondaze megale kindu geta wa vasti tense baba kita either maybe you binya waoleka ukesa kwithia either undula waiweka wina miaka 20 undula waiweka wina miaka 30 either maspidi asundo mega maolekanga ubinya no waolekanga lakini undu ona miaka kukwela 8 no ile kwitho uyo ona yana ela uyo layo nilikana ngesoso mekanze tv na imwe mutumia mwa kwa ya Thailand ena miaka yana imwe 12 waitabishe mwe soko mutumia wa miaka yana imwe 12 it was in the papers waitabishe mwe soko yewa mbeo ya yano oletha ya babu yengi kama soko kasa kwitho akeka ito ko itengemea babu nene tiso nene aju nundu pinya wa muthembo tuno tengemea mundu aisa chau itengemea thayula wikala nundu nutono kwatene ukakua kiliko ukakua moswanio na ukakua ona mitambo ni ukeza kwithia yo ni ase kwa keza bai ripoti lakini ubinya uketao dio wole keto ndo miaka yeketale lakini titona kwasia kana miaka ni bai ripoti maliboti media wa meopo membo abo na maliboti media reverend yasu wifanya siaka nani wakui ngiwazi no ninoete bai ripoti wewe akakwana ngani mutwana na reverend nundu wasia kitendo ki kana tendo la ndoa ni kindu cha bata muno mutwanoni yo mathina mesa kulikila kana mathina tumeta makitandani maeta wanicho mathina ti kindu choka all of a sudden nikakabikia kwitha chatonyela
na kine kindu ki common muno metwana ni okabiko kejaithia andu tia eli ne matwanite lakini ne manie metwana ne manie mokomo kwando kethe omwe akoma la lumu ya eni na kolonge kanembo me komo kitana ni kemu mwa tu no longe ambate tu me komo kitana ni kemu olonge ke kabuti na kolonge ke ambaika anake ke yani makulange maasamato no babikao bandu kesa kwithia labda kila kitu andu mathengea kama geneticau kau katuma mukusia mwekusianisha kau katuma kesa kwithia yani wikilia atambo cha kuwoko kukinyogwa ilungu mwesia mwesi ambe yo tamboka babikao bandu kesa kwithia ndo sino ambe yakothela na pay to mimbinge monopio with no longer na yo bandu ne ba na ne yo lo communication breakdown yes no ndo ebukune amo sikelungu cha karatu muswa karatu quality ale makaenda ni mateko nete can work together unless they agree najwe kwa ndabie embwano mwa thatania kana ne mwe thatanite ni ukulia mundu sino wasotambo cha ku kanoke so mutambo kija koko kamukalia bandu kezethi anukwe aino nukugwa kwake kwa bio tambo kuicha kengoko ailo kwekeza kengoko no geza kwethi ya kwanza ute subite ni so kwatwa nekati ku communication breakdown ni thino munene muno bio na akwa onanekana ndo makesa obikia undu su maybe on a particular night kana muthenya muna kana ebindena ne ba ile kwithwa pe maundu maende mekuona ni kana ni ngwendegwa na kwane na usangile na kuno ambe ya kwendegwa ene nungwendegwa na kwane ngwendegwa pe kunena nia tila simagudwa kwa kanyo kunena nia ona ngobe kunena ni ona kithio mocha ene mokakili abite lo bubu kamumia ebutide ko nzuene abite lo bubu ukamwekiswa kauloka mindo ate kaumwendesia abite lo bubu kamusmile abite lo bubu ene ukamutabio kindu wonie chake keseo kana undonekie kwete liuka appreciate liu wake leo umepika vizuri that food is very tasty ukamutabia hizi ni dalili sia tindo tune tutwa na mubango ne tindo twa agwa no kwa tangu kuna na kusemba ni Egiaze tubemba na undo yugi toke ne ukongelela mabindange toma egeze ya yugi obage kwatione oba gube najo communication ino tepo kunene ni kugutepo na naze kunena nia ti lazima kuzo kwa kanya kunene ni kuona ni kwa gestures you know ila kwitwa na nfabo yani ukeze kwithia ni woni smile yaku ni woni ondo musonge ile ni nene pe kasimo mukone ye ofisine pe empwa muthukuma loibi tataoni empwa muthukuma tataoni emwe labda muthe nosu ni mumali leo mwekali wa mukonesi muambia mukomani abantu lunch moye imwe kile jamu them pe twindo twinge tumbo atu changita ene ekuli ona ukuli jena ibwate na inabinya no musonge ye ko ukendo chambe ne communication akuke tebo ondosu na gwe mbwawe wa kwema onoko ko tambukite hata nayo ngaligwe yengi pata papa tote muye kalibo mabinange wembo bawiko nawe awamondo ena yo reverend obuta nambolika point ni akeli pe ila withia museni wa umala athi yani maybe kibeti chatu wonomba kithukuma kanono kithukuma na muthena wa tela yani muthena muima baika akula niwe no wikie waya lanji niwe kata ito samududu tuona kata upudota tatawana lakini uonekana isino language ichini chokilio mochawendo no ndembe angita na no ndembe anga ayo kabikia uko na asungu maitonye loteline na itonye loteline mbo ina muka ai muka ithikwe kalanthi ukono la musungwa amukusisia kibila na mundu mukokite kwe kalanthi kisuku mwane kane kalende nesa ukona mundu aenda neti no longo kono makwatene ukona mundu aenda neti no longo kesa kwithia mayeta no masieto kiabilika chichona katawana wa muthemba lakini no nasia kana chundi chokirio mochawendo ukakomana na mutumea wake abilika mbwa mende hospitali
mukani wa kwita kana mukani wa kwata mwabule mukani wa kwita chondo cha kwitale ekana mundu umeoneke mundu ume ai mundu ume kendo kwata ne mukwayo au meme bida ino maende na koiba kwanza namba nene ne okumana na ne mene kwetu kwasiana kune koiba kune koiba wabika hotel ne mana ne wisikana akani moma ile kwa mbosavi wambe ladies first ukona nianda Yesu embo amwelikanga lini ne wa ile kwa kamuka wa akambolika mbembo no matatuni akambolika mbe na kuimumo itina tumegedio mutawe ni kala ate utinda ukinambolo unondo wajao yani ugeze kwithia mundu mukani wa kwenda mundu mukabwa atela mundu mukabwa atela ni wa kwendwa ni wa kwadimaiwa ni wa konwa kithio mukuma kwacha kuko bikama sama huyo oto simotindi hata inyasiana kanondula mwitana tindo twa muthemba kuketi kindu kukakwambia unenge ko inya yambage ayate kiangi kwabambia nyungia aye kini kindu cha ile kwetha chambia na kithio mukuma kwacha kuko bikama Yesu uko twikana muthengeane masama huyo communication very important. Yes. Stress na kunwa kiliko ni chana nga maundu wa muno. Ni woko noete ni woka wewe mutatie kuma weyane ni woko vakwania na mbosi ni woka wewe na mathina makukeze kwithia we stressed kabisa kana we stress yikingebie na jobuni bo woka ukesa ithia na wabika kwako na thwe ni wakaribishwa hata embwane mundu ume waka mundu mwana nie Asia mundu muka wa Kenya wa Tanzania na wa Uganda me kithiomo me kithiomo cha muthemba kimwe gituma mundu me athibasa kana mundu mega mundu ta yuyu ma anenie Asia kwa mundu muka wa Tanzania kunia mume simu kwa mume wangu mpole kwa kazi ushindaje habari za kazi basi pole sana najua mchoka lakini naomba ukipitia supermarket uniletee akaimu talila mama kana ene mundu muka wa Kenya wewe no we bigende mama ukande tuisani wewe kande wanundu waja kwa tuluka tuma mundu yani tuma ilungu sia mwezi ambe ya kwethwa yani message ni bigia mundu kwa nondo na nenwe agube sinu ngweto wa mundu kwa nondo na nenwe aikaloka kukune ka kwendesha nukuona kama Uganda maituli andune kana mume mambe yako ndiye Uganda na kindu kicho na hata Kongo lakini tio Kongo ni language ya wendo ni ukuja mundu kuko tuliandune kana ambe yokusafu mundu tunaweza mbali Jacob hakuna mundu zomwe wangu ushindaje pole kwa kazi kana mundu kudhawe abanya ngeti na koze koti akakwa mundu tona ai wabika akakwete akiwa kambia kudhambia mao mundu zuwe zomwe Jacob mawasuma kile maimino dhambu ugeze kwethia yani kwanza yuyu kithio moige bikie na kithio mocha bikie lungila kikwenda ibikie no yese ya kwanza yukila bubu wabukile tawese logenge indi nake uko wapi ewe baba isukale kwa niko ni ATM yine kandu unondo wacho na nzeno anduzieva na nduze kana na kendo kageta watu kwa mapata ho baba isukale ataina mtu oyuka nyama iluge kabendo onesa pai mundu me siendo siake kuma siembwa sielaisi mundu me kuleja siendo siake ne kanika tumeke no kondo ando make kwethia wakwela isi indi iluga neyo embwa dina thina indi tuone ne obo wa madina ni matona kwetu no medical condition ando matu kone ne mawaita muno ita pressure is a problem mundu ena pressure ndokono ndo ekalata abaye mwana ketigo tona kwekalata mundu wa diabetes mundu wekalata mwana ketigo tona kwekalata ano mundu muka wa diabetes mundu muka wina health condition kwina sindu mingi changiane kana wisethia maundu wa mabwatita matete tita mekwe o mental health ukiliko chaku kekwete hata
yuni bo na buti we ni bo no lasima we say there ukuene sande kana we se kwithia kindu kina thwa kina wito thajo ne waku undu we say there angalikwe ya nayo malipoti ya mathala no ma stress ya sino mathuku muno thajo ne wa mundu kuwina mathina twasie maundu me ukuthinia kiliko wethia mubango wa kwika mapenzi wivo kwanza tibo ita ta psychology ya mbwane mwathio komone school busy was yana sitting room kana ina stories ya mudembo kule komone izigule la yako ikule mubango akawela ikule masama mudembo na mbwana ukona bwata welekele ngalikwezu bwata wina githio mujwa bwata wina ene kwenda kubwa to kwende bwata tata besi nduende na kwenda utamuka kambie kwete ngwa school bisi kambie kwete rent ile na ibwa kambie kwete le linda yanu unaoni mundu ate aye maunga sume ukabada let me tell you kaindo kuku kaita stress mara moja kwa mundu school bisi mara moja ugege akatumeka simu na tiundu mwana kamota yuka kinyago ndana kambie kweza kwaka hapana mambo amako sio muno school fees kuyo kwa sitting room kana muthena kana kike kai we binda thingi lakini mbwana ukomoni bune ne asu maundu ma ukomoni ukebya mundu atambuja kalulu athio kinyolonge pepe communication yekwa lakini tia no atambuja kalulu utinolonge ayi ngolilika kana na iba school fees ngolilika kana na kana mbeza sia yebo ngolilika kana ine moto ipe nyumba ngolilika kana I imagine aye mambo amwe kale na kauka ita stress kabisa na hiyo saidi ya kwanza na muno kwa mundu ume no of course I mean never do kana a lady kana o mundu mukawe we undu no wende na kileko chake kitevo lakini akamwambia to different mundu ume kileko chake kitevo nayo ona kama asini nako kaikwata ona kama asini kaikwata tembo abebinya ko stress is a very big problem ni ita neso resolve unresolved conflict yani nimo natatanisye bandu na muka waku na be maundu mutanesa ku solve wenake mukekalande mukanena mukekala tameso bikia kumya muthia that's another very big problem ene na inde maundu alangitita undu tasia life transition babinangu mundu tio wende na ogwa oti mundu muka timo ito oti mundu muka ndekonja you know akwa undu mundu wa yonja no undu mundu wa yani emuito tiwo wewa yani ene mwe na wima we muito no kwete kindu kingi kithayo nthini waku sindu ini ciele kwikala ibinda thothe muine na nene kanoke saithia mundu waku no kwelewa yo endili na mundu wa muthemba mau mume waku no kwelewa endili na mundu wa muthemba mau muka waku nake no kwelewa na kwa endili na mundu wa muthemba mau nikanoke saithia ni mwa strike balance kana ndo kabikia kutho no bikia kutha utona kwendea otherwise ichangia wanisi nibigitika ino kamwe netu ndo tungeno luka tukachangia kanoke thia maundu wa mabwa yani malipoti tutamekwa okay Usiasia Mutongo TV ni kwa tende ntwenda ni choimwe kioni chako vala utuiloele kwisila YouTube ya Mutongo TV ondumwe na Facebook indi no utuiloele na edawine kulyo no kwisa ukulia baadaye sani yake limbotu ithi hatu yosa makulyo na utawindi no wandiko tumani waku kwisila 23915 no yambia na Mutongo TV twende naonena niya ilua maundu meukonia we kitandani baya balika andweli matwanite andweli mekiani yeye na masia yes I do na malika ba uwe kwa maundu maumela la reverend wende na unenea kwa maundu mesa kumela okuwe we na makaya tamadhina mitwanoni na hivyo kutweleasia amwe maundu ala matuma kwithwa na mathina makitandani ni chau
na ni watuelesia amuma mundu asu ni kwati no kwendea na utuelesia na awe utwiloele vala utwiloele ndiye si mutwano waku ili hata lakini kierero kitu kinene ni tutungie ametwano tutungie wendo ndini wakilungu kicha kathama ka wendo namundi ita wa ladies night lakini wethi awa matwaiwe auti angi meovuo na musenda nesauka na kibeti no kiendie na kine sauka by the way reverend mwana wa friend wa kwai watwanie vinda onagwitina mwaka ni kwate 2023 okay na you atwana after some time wethi la mwana mone online very late ina mgule ndo mwana na mgule weka hata mtandao nitayu na no ndio twanie ambia onakive ticho kineza uka titana no tio tuko kiva kiendi na friends out tuanana out yani na muzeba uga kietele kiseuka nicho nasia anoitha kive tikitano maybe yewe yani kanova la wendi na okay mutano osu ya last muno ni wabikio bandu wathela is my friend mitwano ne alikile mathinasu mitwano ne alikile mathinasu na o mundu me abikia kwekala aumite kana mundu mukabikia kwekala aumite na ingaliko sieli mama tukune nitabe mitwano mingi ukethe anja baba be kwikulana weka kina kwangika kia weka kina na kwangika kia na nicho mutwano wenda kwikalwa ne andu eli mabwa tamena umesha mabwa tamekwa kenya mabwa tando ukese kwithia baikwipetania it's like weka kina kwangika kia weka kina kwangika kia aye baikwetala no thembosu ibele kwithwa kwikumeanisia kwingi ninone twandu ma muthembosu ukese kwithia ingitio numa lukao mabinangi na tiongo thetwa kutukiwa aidha katika huduma kana neo maundu neo ma muthemba ukathio bandu okelabu ukese kwithia ya mbona ne mundu moka na ini simume lakini mume ndeva na mundu moka bubu na kangi kana ngulubu nengo ya kangi na ome angi obubu kasi okethia ke katicha kwende sia akani mu malukao ba kana mundu moyo kiuthu komine itayukwa mfano ukathio seminar Mombasa awase seminar Mombasa ni wathi seminar na ndo thuko maana mo inge mukaptu ko mumala nie o mumaluke akwa mundu buno wa ile kwimanya kanali na umaluka de ko seminar lakini nyanene sene motwaye te ko seminar lakini nyanene sene ndo anite te ko seminar lakini mimi najijua anene sindo na ile kweje kalia nundu mundu muka mutwaye na ile kwekala tabia ni sia mundu mukota mutwaye mundu ume nake utwanite na ile kwekala tabia ni sia mundu ume sia aiwambia kwije kaleta kibizi cha school ayukaze kwija mwesemi nane Mombasa ni nyazumo mwaluka mpaka sana ama sio tuko saa kenda akwa alama tatu atio weta abandu ne bane metuke maito wanyela no twani tena bwe mundu ume ni nywane mwathi semina kondu mwena koya na akuru mwena kuona Ivasha mwena kuthika kana Mombasa na uyuma alukona ana kyalange matema maratwanite ai muithi ndansi mukasunga gugu mukasunga mpaka kwacha utulitwe to the year itunge tunamini school last year no bongo maraba mewa kutonya atunge tu school tunge tu college maraba mewa kutonya hela wona mundu ngi kusunga meondo mukasunga wona mundu ngi kuthengea meondo mukakuthengea na yakangutabye bu matata matonya hela ani chomundu ola muthatha na nene mundu ni maundu mundu aitwana waile kwithwa ese ane botina siana wailo mana witwana yake no wailo mana ene witwana kondu wa faida wa mau na ni chao chele kona kabala huibikia kwithwa no twana botina nena wa uima wa kiliko uima wa mwe uima wa kiliko uima wa mwe kalo waku mundu no waile kwi containi ukesodhe kamanali no ende pabe mbaka ni mundu ume lakini be mbaka ndakila tondo mundi ne mutabania na ne mundu ume ne mbwa ni sinini yeme baka
kondu wa kosi wakwa kondu wa thukumi wakwa na kondu wa utangi ola ngai wekie thini wakwa na on top of that ngamana nini kiye mubaka kondu wa the fact kana ne mutwanu na nina kibetikie nyumba gembetele kuni ni mbwani hikia mubaka na andu onde mwithukisha we bandu mbwanu amania kana no alikile mutwanu ni imbwa wese kana pepata wa kwiyiki ya mibaka imbwa wese kana pepata wa kwiyiki ya mibaka tawi mundu muka kana tawi mundu ume kama nani wene the jokes basi kilingo kete ne the kuko bikia bubu enatila o mekaleti kala ya kile binda ku socialize kwa na ndo alanga na kubulana kwa na ndo either tis ma seminar kana tema workshops kana tio balate ndie tio siasa ne yibinda ya siasa okana ndo bayumba na mpaka sasa sana no sio tuko yes ake mundu ashene mutwaye mabinange mundu nweyeke ya mubaka akamanyale andikela nditukewa masasu mabigano nenuka muka wakwa numbetele masasu mabigano nenuka mume wakwa numbetele masasu mabigano nenuka siana sia kwa nimbetele ibo kugeze ya mundu nweyeke ya mebaka note kwiyeke ya mebaka wapingwa mwanya wa upaloka matatwane na kango tabia mandu kwa manga imasya ula unje kala ukona aungamita ni Yesu bi akabyo baloka nundu bayi mundu tabaloka ila baba batwi ka mundu akuna wa yani ila wale changadi mage muikuna na ngundi ila wa thesya moko banini uni bo ka ukonewa na jo wa thesya ngadi yaku no baloka tawe mundu omekana no baloka tawe mundu muka oba ile kwithwa time and again eyekie mebaka okay Yosefu no eyekie mebaka kwanza babigie bandu yani mundu muka waboti bali amwasi nduti uzwa mutamukia tell me words lakini ake Yosefu no eyekie mebaka ukulilie tini monene nyumbani no kutea thuko mionthe na mweme unonengerekela chonde nitho ne kiungamite ateo wene kwitha muka wake amugule ndona kwika undu uthukitu hata nimupita nisengai there is a gentleman waina boundaries demarcatedness ogeza kwithia niweze kugobikia bundikela yes mundu utaina boundaries ya muthembozu ele kile obyo omwenda David akililie aile kuthwa ekauni aile kuthwa ebalongwe atongwesie itasiangai eso kile atembela nyumba yulu yani ya tena athingalegwela the mindu atela swimming pool ya mundu mukati we teke azizu ya mbonga poinditi aina kebeti wenda biti vindes aina kebeti akwanda ona aina itatu ibeti ayiso tukanona ke na ikulile bado ya no mundu mukawene kuweze ya mebaka yake ni yode ikonaka kupe bata muno kwa mundu kweyekia na kaume ka bata muno mundu umewe pando usiaisike lungu kecha Mutongo TV mundu mukawe bandu usiaisike lungu ke na ilo manyakana as a married man kana tawe mundu muka mundu ume utwanite atawe mundu ume utwanite na ile kweyekia mebaka yes naju matatu amezie kwingi bakuko onde sindu sia kwendesya akama kwendesya tole twakwendesya na twila isi kuneno atuo kabisa kwa ni generation itakueleka nekendo kesani ile muno nakuta nando manaina kekeo ende matukone Simone wile Simone ukono message tie ukasio gethe ndimwese lakini mundu wabata tawina kiele intention uze ya itingethi ya kawaida kano hello hi lakini ile tingethi ya kawaida aitongelela nyingi pauno baile kwa nene mebaka yako na chu ni kendo chale kwa kala kitongelelwa embwana utwanite mundu mutumea ombethu kesi kana usiaize gelunguke eyekiye mebaka embwana utaitwe mundu muka eyekiye mubaka we alright twindini wa kilungu cha kadhama ka wendo kilungu ile kugukia wakatatu saa 4 kubika saa 6 utuko kati na twinenea maundu meko ne kitandani wota isiesiana to umundi twinena maundu mabata muno kwa alaeli matwanite nyento antikaro na ninake Reverend Nicodemus Masaka muthenyani wa umundi maundu ma kitandani kana mathina ala maumila kuya we mathina ala moka kuya kitandani nimoto unene muthenyani wa umundi tumane
maita wanichao na titona kwikata nikana wesethia mundu withite na mathina ta kwa ibinda na kuona mutwano wake ni tobikie mwisho tutungia mutwano su na ngai mwene ayutungia undu ithikito ni kunena naku lakini ngai ni wa muno mbeange undu ni wa wambiishe mutwano twende na ukwatiania naku ya Isaya akeli tuisio kethene ni wokwira ikulia mukulio makusila simoni kusela nambani ya utumani mukube ini kwa oyu twende na unene ayulwa mathina kwa alama ende na utukwatia Facebook nini mwene alama kioni asanteni sana tu kunenge mwanya isani akeli kana withia no kulia kulio kana uka comment undu kwitwa Kamani Lumaita ya Kiambwa Mete Karo kuungelo sia siumbe tawamboni tuko sawa kabisa sawa Kiambwa meta wa Kiambwa hata wakwela kotini ndio mwana umebanza nambiye ningugethi muno we mutui wake na tusiaisi wakati tumvitu asante nyingo za kutabia sito yake Francis wena wako hata asite imwe kwa imwe kuma Iveti Hills wanake anutu iloele nyona tawine kulyo ba kani ngwe kunikila kulyo ya ngwe kunikila naende netu ida tuikwatiania isani ya kelen kana wese ida no asungika twende na kwatiania bamwe ndeni wa kilunguki cha kana kawendo na tuisisia ilwa mathina ma kitandani undu ani mama etie enola munene actually oyuma kwenyu asene wathi kwene kana muikwata na mwele undu Biblia ya city na Reverend atungila musosi na asiati 1+1 is 1 emwe kuongela emwe sio ka emwe tipo ya skulu twazi emwe kuongela emwe ni ile lakini emwe kuongela emwe ni emwe mutwanoni kukila cha atumie uma kwenyu kila cha atumie utiando menyu ukakwata na mundu mukonge kana na mundu umeonge nichoindi tunene na kani watoke ndo uandikaro yolwa mundu mukakuma ko yes ngolika na wasto mwaine na yasiale mundu mukanda umakuone lewo wayolyo mundu mukanda umakuone ngwano ndo kwa muto ye muthi ndai muthi mundu mukanda umakuone ndo wayo kumuteka njobyo byuko kwa yando mamuteka njobyo kwanza muno na kuoba isindu syakela muthemba na kwa hiyo andu kwa hiyo ume kwa hiyo aka kwa hiyo andu mai matono gwetwa andadi mabina maundu makitandane mabina ngini bakothete kuona kamendo ni ko manene indi na thopuni yo swala nyeti ya mutwano au ni mutwano mingi yo kaotilikila lakini kila chumisia mundu goka no batosu oju abu bomoni kindu kila yani mundu banake wogile ni kana akamanthe mundu muka no patosu wagu komoni nundu kwa baye wanu ewe kwa baye liu kwa baye andu mezi kuwa kwa baye andu mezi kwekali kuvuangwa kwa baye andu mezi kwekakina ki inde kindu kila japata mundu kimwe nichu nekana mukabikie kwekala mwithenge komoni na kwa sexual intimacy ni kindu japata kwekala mwithenge ni binda na thingi kwando mla yindi imba muthenge ni temi katwika niyo ya mubetray emi niyo ya lela lakini okeze kwethe mukabika bandu mukasi atamoso awasia kana ngoni kwenda lakini mwendwe na binya anokeze kwethe kuthenge ni akukwe iswa ni osienu sielekelo ndumwe kithio mochenu chelekelo ndumwe ndeto sienu sielekelo ndumwe na nundu lia sia kwenda kwa kukethwa kwenda kwa mweme na juni kindu chelekelo thakekala kimuthengi ani sia binda yonde na ngali kwesu ni ile kwikala thi kunikilwa mundu makamekunikela mundu mukakamekunekela thinongi tithitwo na gune au meame ita yuela we ne na binangi kila shone no kenda ngadi amundu tio balugeto se wanzi anyete mundu sio na keje kwa kenu mbwalili kene kendo na yuju kila kese utumayane te kali
ilande to sia kubongewa ni nyawe ndi yujuno ngwembo abo abaluke tote wanzi nde kuna ngithe itho yona mapata yangi no keso bikia ondo okesa kwenze so ndema nawe the same manner and so manner kana pe mundu mukawe umwetele bantu nakyo kwata wane bata mundu mukati yona ke weleke tiu ukeze thia nake ukeze gwethia tita pe kindu kibwa takito no kusisia mume balagwe yukila kituma mundu umeona tungitubwa atatu na chama wabinagene weta uyino ko yese thia mundu mukanu andikite yani sagenge ni ng'ombe t-shirt yandikite kana keke ai munge ai mutemba tosha tena kama rajabi mama na ndugu no tusabutunge tukaongea netwa tabamuno Simbe nitamandie ila kwanza sia campaign sia numa siasa wewe ni sio kama ni sio tukoma nazo yani ukule mekela la mesio tena ile kweki wona ile mundu la wapata muno wa ile kuimpressiwa katika nyumba yako katika maisha yako no tiye bamba nesa tumalete ndio ye hapo sasa ana tisa nwanzuye nesa time kunangalikwe ngi uyambya gelage atu ka yezedya ana utambitu gezedya na kwe wakwende tagene gete tajuye gete wizi onagekane baitonya ka mundu yayoka kwenuka no wale kwethia kwake sindu ibara sia umuvutea ngulia reverend ambaeka nyena atinda na siana numba na atinda na mbuina nilikembabu nithambe nikiene sata niendete bandu oh yes oneka kwikianesa yukasule no kakomwene sondo kaile no komwe watonyela rumune kwa kuyane labda baloko maana wizidi ya kitambu kitenesa na kikatulwa nesa ukesethia pilo ikililwa balasi ele kwilelwa ukesethia na mundu mabinagene zotonyela bedroom syandu uko kethia taniyengetiye alama t-shirt tia sumande kitwa mungi tosha ola wabalukile kule ndaila yeye ngombe aisha mundu no ile kwezi kaliokesa kwezi ai weje kalina such a way pe mundu wetele wapata mukwata byaka ai pe mundu wetele ukethia mundu no mwetele ukethia na ngeitonyela kwake nuko taji mundu bano wendete kutonyela bantu bathi tiambie room ne kwako tiambie yo sitting room kwako akethia room sindu ibangitwe nesa pandu tibaba atonyela bathi uyikalanga ka watika akabyo ukoko kagundo yekalanga ene lutyo wa twene wo twene sa uyizo twika yani ene uyekalanga kiwukiti kimbaba wa bathroom bayiwa thamba ningi na yuo mono tembo labda atindie bumusi we ene bayiwa thamba wimino thamba gezethia ya room tiene bange twene sa hai mbona kala kithio motio wetane chuchu kitanda nikionena kawa ikionena kaliuka wate wake onena language hizo hizo tungenu usithi awambie kuona yani ilungu sia mwesi ambe yako eko na masama yuko bika akuno isethi inyonde nitamuyonde we same wavelength inyonde kithio mweke ko kithio moketungani wa bamwe tia mundu nuno woka omwethia ene sasionde aende na kuonja mwana ndana manaka naye wabika emina kuonja mwana ingambia kosa yani ila itambasi hata wasi atesa mbio tuma yani aye na gune wa attention akata really wewe ya kutuma tesa ona mzee avika wale tawambonenga na mwana usu wambe mudhocha kana wazi hata wewe bele una gune na yo onjola mko kana mbadile kana umaondo konjola mko anje festival wewe nataka iteni moza tu minikileza yambe kilungu ni kadhama ka wendo wina kwa antikaro na reverend Nicodemus Masaka naende tunene ya maundwasu alama tumete mitwano hithi wana madhina hithi wei mtu na nena nake mundu muka ambiati anarabiwe kindu ni musee wake na yu ethia ali musee ambulia weila wendete umalete wewe pamba nesa baidha nana ni chua nena na ila weba nyumba ai itu mzitiki andera
Oyi ya ndera wize ya wale samu ya kuyanga. Ela kugara. Samu ya kuyanga yani. Nela Ubanga bandu. Ona samu ya kuyanga yule ya kwa bandu gatete ya ili ondo. Tajo mundu ya kwa mabinangira ilela kadiya. Na muno embuwabe kidio mwende na ucommunicate. Prepare. Wewe zethia kila mundu umekuona kwa anda cha kwendesyo na bandu mbane kwa kana kuchona. Abanda bae chona kiba gube na chona ki umudengea na chona ki umwendesya na chona ki bwa tamena the same language tamena kidio mokemu. Reverend yakwa Madam Reverend Ambi atuiye kanisani. Ndera tisi ya kila mundu. Yakuthiwoza magula kwe kuthia tu. Ibeta. Hai. Paibeta. We sawa sawa na ndi mzee ise wa Mutongo TV ni maundu tunene ya maundu ala maeta mathina kitandani ani maundu ala indi maeta thina munene mutwano na nundu kuya wikwethwa na thina bila shaka mutwano sinwambia kwithia mutwano walika mathina ni wambia kulika mathina erele nunene ye ilwa mwalika wi angine tulika tukavosia taa tutika ntuika mapenzi tukambovosia taa ukethia mundu umia ngwa ebithite kwikibindu kubale kwitha manda wadi somie maasya na elima ya thina mayaso nokana na elima ya thina mayaso nokana na wisi keka nondo keka nai atonyelile mundu ume na mundu mukama ombi tweme kindu kimogeza kwithia pai mundu webuyongi thoni pai sense ya pekindu cha ilo bidwa mindo kila ndu meo kwenda ko kila ndu meo mo banga yani taizimwe mo banga iwakishwe mo banga mo banga no wisi akwa kindu kini kindu kithuitwe ni routine yani wakazethia kila mwegi mwako chungi o style no yemwe kithio mono choke mwe mama environment no the same one aje yona gaga ya ndui Reverend utana endea paya ndu methi ana mathina kwanza especially ya ume ndu tete kuete ka design mpya na ukule ka umise ku kastaili mpya na umisie kuka yiba uno balabo ka ukazede ilando mesomesia buyo kazede like mudu naye kakweke ya muka wake lakini mbona ndo maiki yani tajupa mfano kiakane baitonyeka ebinda na yengi ni mwailo pendo ania maundu mweka maundu kesa kwethe ona particular weekend mukabanga by the end of mile the idela Ekatumba ni umbesa itupicho Mombasa tethifara weekend. Wow, yes. Nusimati katika environment mpya. Ekatumba ni umbesa osiano undonane kana maybe after meyo ena tuma lokote biko bandu. Ati lazima mudi Mombasa nengi wanatio udio katika homuingo ola we tio udio bada muiba ukwe no ti lazima mudho ukwe lakini nima ile kwe kala muikundwa maundu meo kati wenyu kithio mchenji ile kwe kala kiete wa tindo tweo tuwa atu twa kwendesha tia undula mwekio maundu miake enge ya dhalile na uomo kwe ka maundu bindane de aye ni mwailo karibisha maundu meo ni mwailo karibisha maundu meo ni mwaile or take some time mabinangi uke kala wina mwaka waguwa kabanga umundi patisi aise ka movie katika TV kana mwese dani mweso madio kendo mwele obubu ene nundu siana ziendie to pe maundu da sia wawisi lakini pe maundu so metha ni the society yes ukasoma kusilo mitandaoni ukasoma kusilo TV ne ukasoma kusilo yumatukuni ona sindu sikutwa Google na Meta AI you know artificial intelligence is you get let me tell you just by a touch of the button okay the information you know kwenda ani kale ene okay say there we nake mundu ni mwekindu kimwe ndoni ne mwa betanga yani ene mo ka introduce maundu meo kana mo ka maundu meo mema ukomo ne wenyu bekano kase kwithia ne pe sindu
utaona wa discover kula kwe muka wako na kula kwe mweme na kana kula kwe partner wako. Kwa unawaele kwe kala mwi sisia je ni mambo yapi mapya tunayoweza kuianzisha kana kuyaleta katika ndoa yetu. Hata kusubiana ningi mwesubiana jo. Kiitha ki freshen mutwano wenu yani kiyeubia kimbwa kiyete langi kimbwa kiyete langi ungekelebinda. Asante Reverend. Naindi msesi wa Mutongo TV tuambodhi udhumoni kidogo atuisio kithia sani ya keli saa keli ni ongu iye atuithi atu yosa simu siyaku makule maku kuisilana mbani utumani mukubi na endi tuinena ni ndeto siya mudia kukonia kila tunene au mundena tuinene ya ilua madhina makitandani moma yetetu ni chao na mwisho rebare nuku idha itutabia tuwa kuikata nika na madhina makaoleka madhina makadela kwa mituano ila maybe kwa oyu madhinani asu asante muno kwa ala tuambiye na mo na tuenda netie nenyu ndini wa kilungu chaka thama kawelo isani yake nitusiokethete nukata tothi wasa na tuoka na undumweu na utawinde niyo nenga mwanya uwakulia ikulia ya kunyito wa Anchikaro na nake Reverend Nicodemus Masaka ndini wa kilungu chaka thama kawelo kwa oyu tiwanesa nitusiokethete. Inu ni Mutongo TV. Ni undu withia wana kiutani. Ni undu weta evinya no tonye. If it is not mine, tell me whose it is. Ni maundu masiasa. Enende meba kubeko maka mutiani. Mimi nitakuja kufanya mutiani yangu, nyinyi mutasahihisha, nikipita mimi naendelea. Akishindwa in 2027 ako tayari kukubali na atakuwa mkulima. Nisipopita mimi naenda kulima. Vealama likilebo na matumbula wea na vealama akomie kelasine. Ama mimi ndio nilikuwa nazuia maendeleo ya Ukambani. Mbona haiendelee? Ndoa bingi Ruto. Kuma serikali ya ambia ya Ruto ndao kabukamba kwa maendeleo. Gen Z ni mamwete kutuma mundu mosiai. Ati mumesemaje? Wewe Kasongo. Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC, Ruto must go. Namo Asia imakulwa measiata. Nisenga na ndwangi ona yumbe mundu ayukila kanene ya Kalonzo tiwa class cho. Kilambeke muswani wayo yu. Tunataka kwenda tenda Ruto enuke. Kalonzo ni mundu wakwe kwatu. Members of parliament yailete kutibule development kuma state house. Hakuna mtu hataki maendeleo lakini maendeleo ipatikani Ikulu. Ilo kwa ayumbe na bwate mateka. Ndio kwa nigo Serikali ya UDA ioperate ya handout. Mali ya kuka. Ne ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo winake Erastus Kithuku Anzomo wa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba. Kendo mundu osiawa nacho kinengo nonga iwanengie matness yo mamakana ni nacho ni primary school nake anana kendo kikapika bandu kethe kendo kikibithika hang on makina ve kendo kithia wanthini wa mundu na kikamumyo toini akatanga songinya nthi sianza talent ya kunyiba tungapikia talent kusu ni umalo keo kameshughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme ikalile yake Mungu ndela naye kama kwa mama leo kwikalo maisha mako ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki nianesa kisao kumia kendo Nye ni namba kende ni enda bandu ngakiti namba kenda ngimeze mubila konzi ngalea kwithia na umezio no naje ndo ndineke wakikozini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa Shabeti Wambua kila wakatano kuambia saile na nusu cia weyo ndio kwete kilungu cha inengo na mikanile niva Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga Nini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masidia kila kindu chonde ona kuo wendegwe no thambia baikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe.
usoni gwa mwambiola museo nutomeona tabateke esilia lile bolene mokama katuka masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe vatuwa wane via tausi wana hithi bandu bateke ndua mama uswenda pesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaetha no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeea kwikala vala wavalukila ni kwiati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo thimbo kowe ninyone nikomie kowe asimagwa nitio mathiava ake mama iwe witwa akanite kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha kase avikie vauata twiyawa mbuinzau ya yeneke kase niwonekie avilania mbya na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambeya saili na nusu syawiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba na udhocha ndini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu umeme biano toothpick kama tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathanthatu kwambia saa 2:30 cia wiyo ethwa wikalatha yukwenda ethwa ni mwitu muthenya mwakati wawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na ethwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona etha ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe unoka wewe unoka udambende uyani mwitu yawe ande wakomelelie mwana yonke ometoke ni mutanisia wambiye kwidepend na eva wisaki ukwenda ukaiya musuvie na ndukamwelekanye nongi usungi waniye kuyanza ni mausuwesia uniwe atipoke kwa kweli na niwo wendo nota uwau nivavika wavandu ukethia nota ukwiwa mbevo na nota ukwiwa muutia nivesa kusongwa ukethia ona liunu kwema indi niwende vave sila metho imamoyo ainovo vesa kwisila mawo munuka uu utamuka kana ndi ukwata to nundu waku ni uswania aina wisa kwiya mundu numba isyato metho amona mundu emwelu no mumesa kumanda mundu aka mapuni ataalamu ni mavetukithisia no kilunguni cha kiwiyo cha Mutongo pala utonya ukwata mautao na kuolelelwa cheni jiulua maundu makonetie wendo nikilawa kwa mbelilia ginya wakatano kwa mbeya situsia wiyo ginya saa 6 utuku kati va Mutongoi FM guatanio ya Mukamba ni kumina kwa isi ya shui masaa makusioka makao ni kuingia na nundu wiyo mukwatani chiutwa ombola mpaka uvike tuingie nikilawa kwa mbililia ngina wakatano kwa mbia saa 11 sia mawiyoni kuvika saa 3 sia wiyo tuingie va Mutongoi FM Wikendi utema dhauti wikendi najuni kana kwa ile wikendi waku kila wadhanda tu kuambia saa nyanya mpaka saa 11 ya mawiyo tikethia tuikuetia maripoti o ndema madhau kuambililia mubilo wa mau volleyball madhau mausempa rugby katua madhau wangi tukasio karuka nena na makocha ma madhau kibadhukanyo tuikale na dhauki onanginya mashambi kimena mwanya kunenga ne mawoni mo undu madhau mesete kuikala ni Mutongoi kiwanzani kuambililia saa nyanya muthenya mpaka saa 11 ya mawiyo va Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba.
Uchandu minawane kuisilia kwoka indi ukeka kiuwisila sya wiyani kwaku ndoe makutani sya nathina na kwa ilia mekalile yaku silingi wa mumanthi wivata na uo woneka kwisila umandhini kilungu ni tuthukume nachoka kwa kukelewa kwa mbililia nginya wa katano mwendoni wa saa inya sya kiokoni kuvikia mwendoni wa saa nyanya sya muthenya va Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba ni kumina waisya shughuli masaa makusioka makao ni kuingia na mundu wiyo mukwatani chiutwa ombola mpaka uvike tuingie ni kila wakwambililia ngina wakatano kwambia saa 11 sya mawiyoni kuvika saa 3 sya wiyo tuingie va Mutongoi FM. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga nini sio dhambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chonthe ona kuo wendewe no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani Kama kasilia kamwe usini gwa mwambia ola museo nutomeona tabateke esilia lile mwolene mwokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ikithia nusongete nambe nundu vamwe watuwa wanevia tausi wana ithi bandu batekindwe mama ucio na pesa bajewina kapointi dikana nake kamundie kaela no kamundete kale kombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwauo ni kuendeya kwikala vala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otivo inu ni Mutongoi TV. Ni na udho chaingi musiaisi wa Mutongoi TV ndini wa kilungu cha kathama kawendo twasi wakithia sani ya kele valaindi ni kwa thete kanatu kana maundu wangi maseo na utawindi huithia na mwanya wa kukulia kulio yaku kana okucomment ilu wa kilungu ki cha kathama kawendo kilungu ki kikukia kila wakaratu kwambia saa inya nginya saa 6 utuku kati na ni muthenya withia wa yani generally we waka wita wa ladies night na kwi muthenya tuwita WCW Women Crush Wednesday kuni muthenya we masitwa maingi na twawongela kathama kawendo na kicho munde twaisie wale dukasia na mundu mokiana na kubikia bunni sinesaki kana siana nikomie na ndwala matialite na ala mailite kwiloela kilungu ki kana kwithukisia kila tunene nyene to antikaro ni wa karatu wa matiko mengule na ile mwai ni wa kana mwaka wa 2023 na ni na ke studio Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka eka niwe wase we bata munona kwetambo eka yungwe ke wetambo asante Reverend sanda wengi okaisani yakeli asante andikaro oingi musiaisia mwendwa wa Mutongoi TV sitwa ya kwa ni Reverend Nicodemus Mutunga wa Masaka mwisoko wa Kaminda la wakia na kila waite ti kilungu ni cha bata muno cha Mutongoi TV cha kathama kawendo na tuinene ila ito naso ili swala nyeti yes yani ondo wa bata muno ondo la utumete metwa nyingi bikia kwetha isambaratika kana ando ingi maibikia ko tanesia bila ila ando makwingi bete
aume kuthi na kamene kana ka kuthi na aume mene ibina ila yingi bitokeze thia ene mundu metiunda atiye kwake ona ni waikie kwenuka mundu mekala ba ilobi na kemo ka kala ba kitwi ane kala ba katangi ka yata oyise thia ndenuka ni chau tene abangite ata abangite mundu mukoya wake kala yata nake mundu muko nake otekwenukiwa nake ekala ata na aumita ata ane maundu ala methia muno katika mitwano na mabina maingi nundu maundu ma mitwano na muno maundu ma ukomone maundu ma kitandane mabwa hata mentho ni cia muthemba ti andu ingi mamanene ya kwanza mabina maingi akamagilete magothete ila mathikwo mundu athigwo aitha ne gwethia mundu mengali kwa sinde obikanesa akula na nicho oti wecho ayasenye wanza nisi wewe no wanza nisi manako malipoti tima seo ni kindu kindoni lakini kindoni uno lazima tuki address nundu no lazima tukinene nundu na jo mitwano mingi ya nangi kila ngali kwesu abuani ya mama buku masia kana mitwano ya muno ya nangawani sindu itatu kimwe ni kulea kunena niya ni kanoke sethia ando ni maelea no na chama ni wetie eli mayenda ni matesene kuwa ndo matekwa eleanwa chune kindu kia nanga mitwano kindu kila kingi cha nanga mitwano ni maundu maki mbesa ukesethia bayuthe wa mwikumileanila mbesa ila mubwa hata mwena sio mbesa be undu ili ukesethia mabina maingi kila mundu tokenda kuthwa na isi yake na kindu cha katatu kila kichangi amo no ni maundu moko mone mundu matekwa kana mundu mukatekwa kana inyo ndo mutekwa ko ni chope pata muno mendo ni umenya ndoni timanene ni kana wese kwithia samode la yo yangu ko musine ta lonja kana ngweka bikie kuthwa na mugo ko undu wa ukomoni ni undu apata muno kuonene na muno tiusisia from the biblical point of view yo biblia ya siata na nicho ni so mie maandiko mena binya muno me kwa asia yane mundu muka ndena ukomuli uluwa mwe wake ateo mume wake na baitwika na munenge mume wake kila ke mwailite na kila ke mwene na ke mundu motagona nenge muka wake muso wa wakatano ine no nesaki ute kindu bithani yasia muika batane na ka muno ne kwa kani nyomwere to tungia o mesasi on the ngoko o mundu ayendo muso na yeye usieta waka ndio kwa hii reverend na mama ikindu wetie gwitina kindu kigienda kumbani kindu kini jenda kumbani enda kumbani ugethia hii ona ku tuine uma tukosanite ndo uma numba tukosanite na yuo kawiyo noenda twendane na bado tuine soso okwisindu izi nazo sieta mathina nijo netie unresolved conflict ukaza kwithia pesi no mutani se kwacha mutekwegwa na kukobikia bune wenu gite ya wiyo na bado mwine so kwata sulu ya kila muone ni asia kila kitu metemona mukasana mwine so nena nizo no mugata mweza tamake tungiania mundusu I know what kwisa kwetela ai stima siabo kana mwabo stima mwambe omutambo ogezia ko mukinya ko yageti yewe ata yu pau pembu abebinya ubembu abebinya nena nyei ona mandu kwa manena maiti ali ene nena ni wena musikata ni waku mutane zobika kuya kwa polisi ugezo bingono yesa kuma baine monene na nena ni ita nene kanoke zedi amulyo zobika maundu asu kila mundu nukuyo na ngoya akuthalika nundu aande mathawa wamwe mateso otonya kabate ngo ithalikite ya kila umwe akwende ba ile kwithwa bena emotional connectedness yani wakeza kwithia hii moswanio maku na migule yaku ni yethwa ikwatiania na moswanio na migule ya mundu yonke ukeze is like ene inyonde mubwa magnet kilo yakani angaligwa na ukeze angaligwa nge yakani amuyuko kwa mani yakatekati wizithia ni kindu mugwa hata mwena mutual consent kila umwe wenyu kine wetwiya na kiolonge ni wetwiya ne kana wezethia ni kindu kiu munenga watani nyonde ni kindu kiu utani ngosi yenyu mwele
Asante Reverend. Naindi msesa wa Mutongo TV. Twende na ukwati ya pamwe sahani ya keli ya kilungu cha kadhama kawe ndo nyeta wa antikaro tunake Reverend Nicodemus Masaka. Naindi nesa ya kunenge mwanya wa kulya makulyo ni kunikila alama liptonya ile kilungu ni alama umbea tuenda ni temwe wa wiki yoni na wende na utukwati ya sisi abundi be na namba ya ukuna simu. Pe namba yandikito bauya 0792 792553 0792 792553 not muonza kenda ile itano itatu isi niyo namba ya kiseveni nota uende utumani mkuwe ni 23915 ile itatu kenda emwe itano na waandika utumani waku ambia na Mutongo TV ambia na ndeto Mutongo TV nikanawe saidhia nina kwa ati utumani waku mituke Facebook be alama ende na utwilo ela Facebook Mutongo TV ndo mwana YouTube Mutongo TV na usia esie kilungu kiuba na uisaidhia ni waende na utetheka undu tuende na unene ya ilua mathina ama kitandani alama etete mutilikanga no muno nitwa noni shabiki ukuitwa Sami Kiema ambite tuivamwe karo Sami Kiema asante sana my brother Paul Mtumishi Mulei ukasema pamoja sana mam be blessed kalikosia Kilimambogo tumuko atete loud and clear asante sana mtumishi Paul Mulei na bei ikuli tuba Reverend kwa siati kukosa ndaya kwa kibeti kwi muume no kutume mundume akosa appetite ya leu otuko kukosa ndaya kwa kibeti kula kwe muume anu gethia kibeti kinenga muume ndaya they in a very big way. Na wezi mutwa anoni na muno maundu ni moko mone. Mundume embwa abikite kiwango cha kwendegwa ni utwikithwa musumbe tondo nake mundu mukawendegwa ni utwikithwa queen. Na mundume ya mundu mukawe sobuthia muome ibeta ni one given time agwa kasamu kaume kaya kala kangi uume usuni ko tuma mundu okila mundu ngo tuma mundu atambuka ngo tuma mundu egwa pe kiwango kilasi ninengetwe pe kiwango ninengetwe lakini mundu ume ubikia bandu kese kwitha ni tobuthitwe ne mundu muka mundu ubikia bandu kese kwithia tito nenga wandaya ne mundu muka ne kwenda Yesu athio nenga bandu bangi mundu matesio biko bandu kese ne wambatiwa atwikithwa musumbe ye yu kwa ne ka musumbe ka muthemba na kango tabia be kindu kimbe ka nesa umundu gwitwa ni mundu na komania nake na maga miongora tu na ile imbita dadi ethito hayai ayo ngwa ka nesa mo na ndo muzia I'm telling you dadi kwati kuta dadi kana imbita nundo aigweta wewe amuka wakwa ndambite sietwe yakwa nje ndambita mutunga ndambita Nicodemus amene ndambita yewe aye no amene and I thank God for my wife ayewe kwa demu twa yosu ubungo dia engine to suniki ndia ina kuno dia kondo gonke lakini mundu akwitwa kasito kuna ni bana elevator edeito ni bana elevator na ndia akadimanti akwa mundu bene mulasimedia na ndia atamuka ne kana netawu na ndia asia kuma mudeshito yakwa ni akwai mundu bene wewe mande aisitwa na meko make mundu bene wewe mande aisitwa na mwikalo wake mundu bene wewe mande aisitwa na undu kukuandu make mundu embwa ndadi tondo bateka na kwa kambitia kendo yani ngakabata manda undu kitona kuona kabata sunundu ninye kekweti na muka wakwa nitabuyoke wango ndichuchue mwana wakwa usio gombeta ndadi ndiye leko mwaloja usio gombeta ndadi ndiye lobi kabandu gazete is like
kila kitu maani twanda dini tanabe tanga ko mundu na yake akesobinde si akethia no pothetwe ai no ka ona akwa ka wome na kokempo akathala akwa ngite ko me akwa simba arubuka twana nguka zingo ngite ita wanguku kana ngite ita wangombe ngite na ngoma sito ma wome osa simba osa tiger osa chui ene osa be agwena ta Osama ene Osama ukazidi ni athanga mwitu ya enga ya Beatrice ya tera sio na ke mundu me wenda okumba yithwa yani ukeze kwithia ni wa elevate wa ailelwa bandu and me yethito and me ndadi and masito ala wita wa maseo lakini mwambie ai yutajuno wenu kita kwa kuna yambi okubla inona mundu mengolwa nacho kivuthia takichuma na anacha reverend mindo be ndimo ya mukamba ya asia evutaputilia ne bodisia na molokele evutaputilia ne sonia ne yokela kangu pa na diba lokobaye yani mundu lokona ya kangu kama na yithi kuela ilobi lakini diba lokobaye ayambe yo bodwa na ke mundu ume akwa mundu ume ne na asene we mandi ya isieto mabina gena joke au bandu njasia ilo joko bandu last year batwa ningeombe yani nenda kwa kia mundu muka nenda kwa kia mama wife nyumba yangu lo ba ka kwa flow mwana ngombe you know true to my word yes yana mwake you did ai teko mo bandu ngeze kwethia na ndo bakila semezi labunge ya wese ba kwa pastor bado kwa pastor ako pastor no mundu ume tiwa kenge wangu mata mukake ni maluka ngono ndo kibeti chakwa nina kibeti chakwa ngono ndo kikite na ngisi ndo ingisi kikite ngeze no ngo chakwa kiyekio ya ndimetekela ngezi ngezi yangu ya yekabuthi ndimetekela ngo maluka ndo siana siakwa ngono ndo yani interested na ngasisi ngeze yake ndikitekela koko mutume atena athikie metoke na kuka lembene ainduka yaiba kwela mabacholo bakwela musikitine yandi kitu mume ni kazi mundu ume tima sonzola mundu ume na mangala weka mundu ume nisiani la weyete mundu ume define awani kibetikila kilo twaite you know na mandi kwa maite muka wake notuma mume wake anewandaya eko yambingeloni kibeti chaku kithete kibeti chaku kisome tata kibeti chaku kithanga tata munda wenyu huinyata nyumba yaku thiinyata wake tata choo chaku kiinyata pesi no mundu mewaile kwika au kesa kwithi ona muka wake no munengendaya yuwe mundu mo amke bomo mbo kwenyu muicho aino mundu la wesela bubu yendo ani choo kiki kathanguka na ile ni uka mundu sile bunja okazi abe mundu na kuese we mundu ume ni maundu ala weka anakuonge kuyingwa na pe mundu ume musyosu ndenza cho mundu ume adefine awane maundu ala weka na we sauna mundu okubuthwa mukamba watene asia ngunge ayo ukunge ngunge ayo ukunge koko mwanaume ni sauti mwanaume ni matendo mwanaume ni maundu aloweteri yagwe na ni kalunda kakwa kena kuuke sawa ni kalunda kakwa kena kuuke sawa ni mbandi tesiembe bewa maana ili ni mbandi tesuko bewa maana ili ni na pixels ila zine ukeze ya mundu ya ni wa pastor mundu ya ni wa pastor wita wa masaka ukeze siana ni za kwa na siana sia atusi kwa ya maembe mapindange sia kwa siri kwa ya maembe kutukonge nuru kuomeko amen muona hindi nina siendo siakwa mundu ume ni maundu ala weka na muume wiprove awa ume ukitaha kuoneka izo ni kumaanisha reverend ni kumaanisha kana mundu mukanda buthia muume mana kana kuyo uko ayujuwe ne ugolia ninyo ni provider for the family ninyo ni banyo mbamo so amai ninyo ni zundu ziana sio soma ninyo ni sikila ke kwa muka wakwe so kwendo kendo
tondu tikala nthi ningi nake tio kwata ilo bia ciake tikasile la bandu ne bandu tikasiti tinene ite kana na ciata nyuma ngwazwe mbo the ningwe kai lakini niwo wathi wanywa mpaka une kwacha no yilo ka uga kwa sibane kwakwa ozi the kilo proof na chone ngomi lo kuna mko no abu ina kendo no kacho kendo no kacho yewe kio miesionde landlord no nuoka mukebeti joki kwambia osemba gogi mandoro kukekwa mundu menono oshana sia kwa school ndi mukatabye mwenyu na kunu wazumize kola siekala no wabu tene mundu me eteteana na meko ma meko okay na we so na mundu me okubudwa ona ake obudio we bandu ona ake obudio we bandu na kuya at anyone given time ndiye wa moka wa kwa ya siende mu na ngoso ende newa ede enya ndi yako ndadiaiba enu ndadiaiba kindu cha muthembozu akaningi Anakuwa ngoya kunana. Ina kote gwaneza. We aka mwita no masito tafadhali. Masito pede mundume osina. Nani bibiliko? No wasoma betelo wambeke nungu chaka to Biblia ya asiai. Idwa ina tataka oi ta Sara ulawe ta Abalamu mtumea wake mwewa my lord kwa imagine you it to my lord is do mundu go either it to mundu kuna a lot of reverence ne mundu kuna nganda ya muno ne mundu wethesia yewe ai we na kwa mundu me akita kwe kali pepe mbai banzambia banzambia kitwe pe mono mukomo twaitwa wa ne mutumea mwanyanya wa I'm telling you yana endia kwa kana telema sasa ya lunch mukai mwetele unaitulia ndu ayaka amina ayamina aita mutapiti tu story twa muthembani na june kithio chako no bole nyandiwe ya saizi aya saizi ndu kwetoya we amba kuya my lord nati ukombo nati kunyivwa ya nene mundu wama ila mundu wama na position yake na basi tonga elezi azia le embwa mundu umene ne mutwe mundu mukani wengingo na azia ngingo noze manabala mutu osisi nunu ngingo no ya benduka mutu no benduka ngingo no benduka ndi kana mutu akabenduka ko ngingo ekenda mutu osisi ngingo no ya akabenduka Kukunanyo nake mundu me wa kutwitwa wa muthembo so let me tell you nake nde undolote kama muka wake we aka ni mungu lakini wele johu mwe gazeti anundu wa musambisie kugwonde nundu wa munene ye nae ai we onake gote ukulecha onake gote ko majukumu make gote kulwa nimo na ibanga na wacheika na wewe wacheika mundu la wasia muno mundu mukani we wasia na langi moka makaisha bubu na yonisiana ila mugwata musiaite ko na njo we Biblia yasia ebukuni adimo kilunguja 13 mundu mukola moyi ni waka nyumba yake mwene indi ula mutumanu ni wombwangana moko maki yewe mindo mutumia onetiwe my uncle neto mutesi wa Kaminda andaba sio wa mutumia mwa atwaite kibeti wati ibeti sio kwa bike 14 na iketa ikinge atonyela kwa kya kachipingwa abantu wae mundu musione wakwa na atwaibeti sio kwa bike 14 indi che 15 atwaye kibeti cha ichoe cha kila siaki aibika anywete na ina itata pingwa abantu wae mundu yiwethe ikethe yake thokoi wa ulo kwenda musione waku indi akanamba kwikia liu wae mundu aya yeke wale aende na kuya imagine ayeta wakabyu kabyu mao maiti ne wabubu yani ayambe otiti wa mao ayobla ni kuwa mundu ibona no otiti eto mao no bongo umabubu wesileti ondonge no mundu dio do wa mundu no bongo do mundu dio kwa au magado to komone ko uno we ibeti 14 inde so twake muchamwesa ko mundu mukakita kwenda woi mwingi muno ni kana ila ngingo ebindu emutwe emitongete bale kwenda usisi na chunocho
ila buyona ka mundu maka sweswe ila buyona ka mundu maka bwa ndi ba kwepo ila buyona ka mundu maka sasyo ndende ko ke kilabu mundu maka sasyo ndende ko kendo sinda na mume ayumalo kana athi kilabu nenda mathimwe ayumalo kana menda meka alimwe ina tumasinda ndo twa muthemba mundu maka wa muthemba ndo mazia mutwana lakini mundu winyibitie let me tell you atulanila mundu ume akoka kuyania wala waile kuyania na mundu mani wese kwake kwanza ena mundu muka wa mthembozu mundu mani wese onake kunyibisha muka wake niwezi kwenuka tena niwezi kwenuka tena alright asante sana Reverend tuende na ukwati na Reverend naindi tuinene ilua mathina makitandani muno nundu onatoa nene ilua tabia ilua kwinyibanisya ilua kwithiwa utena heshima asu maundu asu onthe meso twelekelio baya kitandani ni kwithiwa wauni bobo uma wendo kiuni cho kitumi kinene muno cha atumie utiano makwenyu wakwatana no su wakwatanie nake lilikana indi isai niongo nenga imwanya wako kuna simu kwisila nambani ya 0792 792553 0792792553 suni noti mwonza kenda ile 553 na utuma ni mukubi ni 23915 ile 3 kenda imwe 5 no yambia na Mutongo TV saa 5 na ndatika siana ndatika mengo 5 ndini wanda tika mengo na 5 tuithia tuiminukilia kilungu kitu muthenyane wa ni kilungu ni kathama kawendo na indi tukikukia kila wakati kuma saa 4 nginya saa 6 utukukati twende na unena nisia yulu wa maundu ni maundu maumo ya maeta wani chau matumaini ando mesa kutanisya ukomoni ukethia maji mwingi ukethia mundu no akome bedroom yake kana kathami okunukungi na ndo asume mutwanoni ana ukethia yani mwabika bu ni maumia ngo amukome lakini kila mundu akomaze etio ndwai kila mundu akomaze etio ndwai kukwatiania na muhimi na juma na muhimi na gengi na muhimi na mwai hai ano kulia Reverend izi tionde cia athela kwisagwe kwa at the end yando no maiwe ngaone kana makatongea mandiko manga imasialili kana ibala muumie mokebaluka ilikana bala muumie okebaluka babinangi na kane nulene okaweta akwemi nayo ndhe andikaro onatikeza kwa asiata mese kana angikandusia ndoto ya mundu wa stima ndoto ya mundu wa mbo ngudhanua siasa mese ano najo mwambilile wa mitwano nengai umundi kekati otangeyo na umundi kakati ndeto ya ngai ona kwanithwa ni mutwano ni wikinene lakini nundu nini at the end of the day ngai ni mwambilile na ni watu komanishe ngai ni watu etie tukopikia kuthwa twimwe nini se bandu ba usemba ni kananga umbole mutheno mwe la kubitwa kana ni na muka wakwa na tukanenania akangomba na kwanga mukomba ewe na nukilite ninga kome esao koma nethetu na kikoma thetu ndungi kamwana kaitwa kambe dadia mjaomba nundu ni wese at the end of the day onatika kana tile hapo boya mwana asioka ne gwito thuku na asioka ne gwito agulimba yasithia na kalandi na bebuka na kalandi na bebuka inge neso mwana tiboya twaboya of course katika hali ya muthemba situ kwamba kumbolela ngai koko keka yoba wa kanyumba la mamyaka matethia we amana na keka yoba sobe andwala mamisobe matethia we amana no lasima petho be kunena ni no lasima petho be kwinyibianisya no lasima petho be kwamba ni aye na kwa umukeso mina mithene chuma ichadala ne badala kingi and of course no kedala mabindange ingeita mundu thimo ingoi tio kedala no kedele mundu mukeyo umesia mundu mena akeyo umesia na katika kweyo umesia ku petho kila trust at one given time in America for
2-3 months you know na neku muka wakwa ni nesine wese kana mutumia wakwa ni mutangie na yake kio changai na kwa neku ni nese kana na akwa muka wakwa ndi mutite ku America ni mutite ku Kenya na keni musobeku ndo yake kio changai trust in a marriage kuikia ne amutwano ne kindu chapata muno you know ni nene ai tiba tuko ma bedroom mwe kimwe lakini pa yundu tukwika echumani cha thela na kingi na ona no kino kethele na baigithela kingi na baithela kingi taita kwa mfano mundu tio ndemo iwage na wa tele kusia mwe kaloi mutuluma ewe tindo na si ewe kida uchitio keboa kwanza bauba kusiani waweta nesa waleta kwikala ibindana ata ndi mutaalamu ngale kwesu lakini tekahio oko kwa Google mitandaoni na wikulia kule amuthemba suo no wasongeka aya munomukana na siye na atumiwe chokwe kala kitu chike kabikia kutha kibo payo the lomo kana pa the longi kana pa the loile kana itatu ni mona inde akangotongala muswane somi na withia sindu cia muthemba suo no cia kabi wapo o kila kilungu cha monza cha kulindo wambe muika batane ene kwa ene atio ila muigwa nite kwika u ebinda ne kana mutonya kwinenga na ene kuboya na itina kwetho aba mwingi satani ndakamutate kuondu wakulea kweyo mesia ya moi wage na ndo gitosia tio lazima wize hithi ya bubu ene no amunenga zebe ni wa musubia ndasi amwe wambe no munenga zebe mwe wakelo munenga zebe kwanza naita mundu mukana sheye ile chita wa hormones ila mikalile ya ando ino kwa na mwe wa mundu muka ona ndethe wena ena kiswanio cha mundu moko mone ani mina mi ile mi itatu kwanza ayonja na ayonja pepe kuyani wa makwata mundu muka yonje peka kuyani wa makwata kongwane kwanza kezedi is like wenu ulilo no ikia kiwenesa okay banu ulilo ngale kwa yengi ndo wa mansiso ku ni bobe pempo abe batawa mumisie na muyene ngebinda ne kana musiokea yengi na myo ile after mundu aminosia you can go back kinduki aya kiki kabo aketebo muthengeani ukembo tebo payo ila itawana sungoro sex you cannot solve it omukakwatanga namo you kiss one another kila mundu muitani yogethia kila mundu nokuwa relieved go ziane mbingi na maundu ni maingi mwele kwekana titi o ikiko baby le mwana nena naka fulani na yuethe aba ina amuma ina complaints mundu nona atethekie na muumenda masioke maundone makwika mapenzi immediately mundu usunda na mbobwa na ale kwiko kini gitumi cha muume kudinza. No, that is very wrong. Osine mundu wembwa izine nde ya mundu so metata ningi na puni pope pata Biblia ni kunena nesa atoyela mwigwanite nikana muikanenge satani mwanya na nikana betho bekwe yomesi mundu mwale yakwe yomesi mundu mwamude mbozo akale yakwe yomesi saino mukawende na kunaskana saino mundu kawetele nikana akabiki yako hoa mundu wa mundu mwamude mbozo ni odinza betoke ewe na ona akamba matene sorry to say akamba matene kwanza na nimesi na nimoka for your information mundu mani wata wake wani wende the muka wembane ndo na siye wathinza kana ikyowa chundi sine nese wakewie atwani na ndo mata wono ketwa chuni kibande dwile kone sia ndise kana ichawo kana nikindu cha usia muro kana ndeke kale nakathinza na chaike seo by the way chaike seo mtuni nikiwe na ndo mayedo mesia ende na yakangu nabie mukambo ati nizingite okumi onoke kyake mangulu newe amana mundu no wakuthinza ni wakuthinza mundu embwa akathinza ni kwithia mukane ndo na siye na ndo mini amwe wambe na wakeli mundusu at any one given time no athinza ku pepa tawa Biblia yasia pepa tawa satani ndakamutate kondo wakulea kweyo mesi pepa tawa kweyo mesi okay pepa tawa kweyo asante
pepa twa kwikala muinena na paike no mutanene tita yuela to isiale mabinange maundu amoko moni no kama kaetwa ne thina wa taimu miaka yoko bika 50 60 mundu utonga kwa diabetes mundu utonga kwa blood pressure hypertension kwamba twaenda kama ukaweza kwethi na kwamba twaenda kama nikukuthete kuendania na ila itawa erectile dysfunction yani ukaweza kwethi akamo tambo tika kaisa kaikogela kana mpaka kwogela abinda thimwe na thopune bope bataingi wako kakweyo mesi aingi aya pune bope bataingi wako thimo kona ndagitali kana psychologist kana alandu meto urologist alandu masome maundu ama mabensi pero vitamins mutono neo kama tambo kuogeze ya yani kakunita kibu kakamo koko andu meko na hospitali isiogie na ndawa isiogie na vitamins isiogie lakini muyambo yo kula kwenda kitali ni kana kamuthime mukezo yokunda wambe yokunda ama Viagra na ama Viagra ni wema wote atumia baba sakota we mungi yo ya moyi mungi wo amoyi mungi no ya amoyi na ni wende tandu mege tumba andu ne amasako ko yumokeso twika kindu kimwe kituma ba yakomone kwenyu maundu bayiko kondu mekuka nundu wa medical condition kualeta kwamba kona daktari pepata wako iko na daktari mwezi nikana amuthime pe mundu utabicha Viagra haya Viagra ni nthuku nundu ona ni kunitha cia mundu ngothi njuke sethia mundu wakwa ni light wa cardiovascular arrest agezo tukana wakwa lakini yuyu ve vitamins isiokite ukathio ku BF Suma ve vitamins isiokite sia mithembo gazeti ni sia charge kamindo ati kama asine alandu meto forever living ve vitamins isiokite gazeti ni sia charge kama machine aya pe maluma mithembo kese kwithia yani wiyo maluma na pe maluma na machangia ukese kwithia kano fruits na you fruits ta wasoda beetroot wasoda kendo ta watermelon wasoda ta the sindizo ke kala wichanga nyo bindo na thingi ni saithia ya ai kama vile kiwano kaende na kwekara katuma bano kezo mesi ku sindu ino uje kalo muinena nya empathy na wa mwemi kana wa mukabu nuno mwile kumelela ba na pia ndio ilo consult psychologist urologist medical doctors nekanoke sekwithia makasisi athina wenyu ni mwao nekana makasiona matono moteri. Okay, asante Reverend. Twende na uminukilia kilungu kito mthenyane wao munere tika 14 tuithia tuiminukilia kilungu ni kuite indi etha wine kulio kana undu ukwenda unena ilwa kilungu kicha kathama ka wendo tuma utomani waku mukuvi kwisila 23915 otawindi no kuna simu kwisila 0792792553 0792792553 na watu matumani waku mukuve ambeya na Mutongo TV utumani waku mukuve ambeya na Mutongo TV kanawe saidhia netwa kwa atiania vamwe no sema utumani maku ndatika mbudhu isuiti ale tende nikanawe saidhia netwa minukilia nesa namba itu ya kiseve ni 0792792553 not mwanza kenda ile mwanza kenda ile itano itatu wete ya Reverend nikanawe saidhia etha wino ndutona kukulia kana we kindu kiusumbwa mutu anone waku especially kimapenzi mapenzi no matuma no mitwano yitileka mitwano yithela nundu ethina ni twatwanie ba kitanda ni tuvatana yani ndiye simutu osu wa umieva na Reverend ni watu ambisia nesa na atuya ethani wetelete musee waku kwaka wetelete musee waku okay ikala onesa yani witha oyendesia we wa kuendesia bailu na gogethi ai ati atunge kuya tuilie nesa kuya uma na abiko kwake igule ndi kona bikaba okay gwethi samoya kuyengai kayo kana kana ina ndela aka
ayuka nesa nina ndera tafadhali iki aila wizini waendie kwa tsanda kwa aila wizinde makube iki aisu itakwendeze lakini edha ni ukite mando tukula tuseo wiki withi ni wa mwendesya abika numba twende na kuminukilia kilungu na reverend nichacho kitona utuma mundu ewe atena pata kabisa na mwendo wake kwa mundume itumi ningi kwa mundu maka itumi ningi na bo itumi ile imwe common na bado tesioko ila sindo ti unene atokete the mbona kwa mundume mundume mundu mukoko musongelanga naye ona akabatandegwa webo mundume ukiwona mundu mukawaka ni umubodetie batandegwa webo mundume unansika kana yani petindo none te kwa labe mundu mukawaka ichilaike nitabe mundu ngemaenda aimwe yani absence of trust okay whether na kapata wake whatever nitwindo twingi twa muthemba okanga likwengi mundu muka ukufile kana yani de kwendeka kana vandu nda kugita kwilasimithia mundune onake nikwithwa batotebo mundu mukote tiwe mundu mukona abuiwa mundu muko kutumiwa nai mundu muko kwikala kiumangwa emotional abuse na verbal abuse yeah kwenda pia muthemba mundu akokelake ya muka wake ene timba ageka yani imbuila na toye kwenyusia na toye uswa kaeke wano deseke wende akakila sio ile akalidika na neiwe yani kaba imbui yeye mboye kabanga baideka indokuka elo kuyamia na nicho mandu kwa masiande tombate itikomwe kanywani wako atyo ilanzio nekana imanenge mumo alame oshiwa ondone wako maka let no unwholesome talk kwa mundu mukoke kala kimangwa mundu mukoke kala kibua aya one mundu mukanda nuzauke na ende mundu ayuka na maluki hamwe ni manyunga na ewe na mundu ayuka nyite luke yuyu aitumba na roster ayongela mukoka combination isu na ayuka ambo baluka matakani mundu akise wa oyuko yena mbua ni mundu wa mudhambozo akise wa nyemona ibeti muni ita by the reverend ibeti imwe tata mundu uswo kananda kwanza ambo baluka abantu nziani okite aikubikia ailenda ka no nywete ena skala ena Ndio waikizi azuko tema combination wadembo ama combination membo ama sanya muno na kwa sinduzi sio nditesie ko resolve na itesie kwamba ku yani kunena nigwane kanoke thia ni cia betangwa mundu wa muthembo simu yesaiwe agube mbwa bebinya na labda mbwa no mundu mena no kwenda aidha akita kwenda jabinya for your information na mbanene ya metwano mingi na la maybe kama kitako kwa jabinya no yese dia okay no kwa jabinya no magirwa binya na bayundungi aikito kumisha ne kanabo ndifio kongele indi najo kindu kicho komone kanonduo komone ula wagunu ula metikilanite ula maswani matongiani wa bamwe mesija matongiani wa bamwe na megule tongiani wa bamwe then that one is what I can call good sex and a good sex life for a married couple indi chuketabo okay say they are like mundu akitola asimeli olongi hawa atacho kweli mundu mwaingi especially aume magita akwata ibeti sio chaji gethe yani haina preparation haina kukwatiania haina moyo wewe baye gumbanu abaye jao baye moyo wewe wayuyu ende yuyu na agenda ikita aikitole gwa githembe aikitole gwa githembe nge ende aingewega ai ajucha kuinga wewe gani mwelo tungiane moswani obo nundu teisi ale ondo umeasia moyo la yani kiswani chaku kienda nitine change migwila yaku yenda nitine yake ene miyenyu yenda nityo mukeze undu byopeta bana akaniwo byopeta ngale yenge nunu kwithia between the two of them inyo then mumbanise you have company at one another no kumbanise na kuwa mumbani na ine mwili kwa ndoni we
Alright, msese Mutongo TV. Imagine isi ni ndoto ya kuminukilia mitambo ni ya Mutongo TV. Ngwata niyo ya mukamba na ndi twende na uminukilia yulu wa kilungu kitu cha kadhama ka wendo thanyani wa mundi ni kwate ni mwe kwati ya okindu thanyani wa mundi maundu meva bimuno ona kwana na soma ni mwe kwati ya okindu na balaindi tunene ya yulu wa mathina makitandani na moma eta wanichau na titona kusobwa ata mathina tunengane inda ya mutwanoni ikala wi mutheu etha wi kibeti ethe wi mundu mukai kalia nyumba yaku indeu mzee waku ayuka muthoche nesa nyumba onetha wi na itaiti asiana sikosie kana mutui mutatanisie kana chao manesa aya museni yavika na uisensia nyewe kindu kimwe ndendete reverend ndiendete feeling we wathati anaku na hivi mbete ya mithato yake Waibata nye ndiendete eso Waibata kwa wamina ubika kwaku onaku muse nukoke na ilasi awiyani kundu mutatanisie na thuku mienzako kana bosi kana undu wikiwe na andu angi wabika kwaku mana wabika kwaku na winene kibeti chaku nesa na chokithe kikwiyumbanisye ni kana twesa ubika baya ba uthiwe withie maundu mesa wasawa Reverend wane na sindu mingi cia bata ilaindi toilet kwati ya na kwika ni kana mitwano yitu ithiwe isa wasawa Reverend ndatika iswiti alete bati alete ndatika itano nenda kunengo nendetwa cia muthia na ende wiboya ni kana tuminukile musiaisha na mwethukisha mwendwa wa Mutongo TV undu wa ukomone ni undu windhani kuweya mabina maingi ona andu ni uliokulio makulio ni kwithia mundu ni kulia ni manyike ni kulia noneke lakini ni nguonenga namba yakwa ni kana ukesa ithi ya wina ikulio yaku we mwene kana yelekele mutwana waku na toma kujine na nisia namba yakwa ni 0729 21 66 80 0729 21 66 80 kano kangu niona Airtel ila ni 0734 543 940 0734 543 940 obisi wakwa wa counseling mwebaya AIC Mbomani ngoloba yambe nyumbeya ya Machakos area church council AIC Machakos area church council obisi wakwa webubu wetawa Zion counseling clinic nyombede labuni kana tukanena nisia maundu ala melekele mutwano waku kana maundu ma otai mautao me kalile yito ya kila ibinda on even career counseling otherwise dia muyaneta wa Reverend Nicodemus Masaka mwisoko wa kamindo la waindi akila waite na ningi tisubi mutwano tisubi metwano nenga muka wakunda ya ukibeti na kunenga mweme undaya nilikana kekawe keka yoba waka nyumbala mamyaka materia we amana na mutwano waite mathina ti usimbi balabe yoba ulani wa mwambelelia wa metwano ila waminie kutamukana kwasi kana tiyo seo mundu akabikie kwekala eweka na yakango dabie ndeto ina na wake beti chaka mawawi is a counselor also Asia mutwano ne bwemeawa mutwano ne bwemeawa ko wendo kaime mutwano waku na kwanginga imeo wakwa na kwa ndino tikala ikekalondo misili to the ilia a strong family more than no longer nambia is a strong church and is a strong society yes musi unga metanesa kana mutwano unga metanesa ne kanisa yunga metanesa na ni society yunga metanesa ona ndi yunga metanesa ngaina akakuathime ngaina akakwekenesa na ithio nthe tukaimie mitwano thitu na kichona kata kindoni tililika kana icha bata muno ngaligwesio ndoke chekoko thinyese mutumia waku siendo na kumutumia ene na ku thinyese mukau waku siendo ene
umbaniu kila mundu no banio longe kondo wabatosu o ipindo na thingi either ni once ni 2 times a week ni 3 times a week ni thimwe kwa chuma ni kwa nondu miaka yenyu yana ano kwa nondu obinya wenyu yana ene kana kwa nondu hali zenyu sili nondu pia matombanika kele binda kela chuma ni ngembwe kala Mombasa na kionge kala kwe na chama ni ishola mo nonge sindu ile ita export wa sindu ile itatuma na simu itatuma wa sindu ile itatuma na simu ilatu ilatu kana itwa yomweni asante sindu ile itatuma na simu ilatu kana itwa yomweni asante boya mboya siamu akaita kwa twikutungia mubeanga ine kwethia niwo waisye tio sio mundu kwikala eweka na watamuka na wasya no kumumbe amutethesia wako mwaila na bandu bakumba mundu umeonge no amumbe ye mundu muka ela amwetie kwake atamukie na asya yini mapinde ya mapinde makwa na nyama ya mwe wakwa na keta wa mundu muka wa mumbe ya mundu mwikalo wa mwanya na tondo mundu ume nakawe mwikalo wa mwanya wenyamasia mwanya ondo mundu muka nakawe nyamasia mwanya na wamanenga kwithwa memo na muka teboya ne kana undu ombi yando ukabikia kwithwa we wako sobewa alama tatwanite makabikie kwetela alama twanite makabikie kunenga undu ndai ya undu wa utayo wa isieto yaku taiwa na kava muno adima kisese kicha mutongoi mutongoi TV kilanga iwa etune kimaniti ando maundu makata mamekalele yo ya kila ibinda antikaro wadi makukethwe yulu wake na idionde tone wosio ni watuketani sena kwenuka ngayenda enuka na kila uma waitu nengo kona no ibindani ringi o muthanono ngi wakatatu ano ibindani ingi kwa makwendane kwaku tukakutungia mubea esitwa ni ya Kristo Yesu ne twaboya. Amen. 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 Asante sana msia hisi wa Mutongoi TV ndo idatoa kwa tenendini wa kilungu cha Kathamakawe ni mnyani wa umundi eni kilungu kingi takika kukia wakatatu ukite chalwa ye mbondo. Asante my brother wambia toa tambani emwe ndini wa kilungu nala ondeme tusia hisi me tuiloele. Asanteni sana ngayemwe kenesa twethe wana itilafu kidogo sia simu lakini wakatatu ukite niwe kwa tioni wangai ni kwa tieni tukethe watona kosa simu siaku ni muvya munene nyeni kuendea mutwano wena mugwa mutwano wena mwa wangai na wendo mwingi wende kutineka ndini wa mutwano wako nitawa Antikaro ninake Reverend Nicodemus Masaka ginya wakatatu. Bye bye. Bye bye. Good night. Ino ni Mutongoi TV.